Srbija, zemlja poznata po svojim velikanima poput Tesle, Jelene Đoković i ciganke koja pruža erotske usluge nedaleko od Beograda. Istorijske ličnosti poput ovih trebamo naravno da slavimo i da poštujemo, ali pored njih smatram da našu pažnju zaslužuju i fiktivni likovi sa srpskim poreklom. Iako manje značajni u grandioznom pogledu, ostavili su značajan utisak na konzumente zabave. Stoga ćemo se danas osvrnuti na jednog od najznačajnijih srpskih fiktivnih likova u animeju i mangi, našu dragu SF iz AK Mega Killa. Sada većina vas vjerovatno misli nešto poput: hej, čekaj, ona nije Srpkinja, nigdje u serijalu nije pomenuto da jeste. Ovdje sam da vam saopštim da je to jedna od popularnih zabluda u koju veruju neuvežbani čitači mange i gledači animea. Pisac nigdje bukvalno nije stavio da je Srpkinja, ali je dočarao njeno srpstvo kroz njene osobine i aktivnosti. Izdvojio sam 5 razloga koja sigurno dokazuju da je SF Srpkinja. Pa krenimo od prvog. Da li je to istina ili se samo šališ? Razlog broj 1. Dinarski genij. SF je veoma muskulozne građe i dostiže visinu veću od većine muškaraca u serijalu. Srpkinje su poznate po svojoj visini. Rangirane su kao 5. najveće žene na svijetu, odmah iza Češke sa prosječnom visinom od 170 cm. Ono što još dokazuje da ima dinarske gene je činjenica da je ubijala Aždaje sa 10 godina. Iako Aždaje trenutno ne haraju više prostorima Srbije zbog Svetog Đorđa, prosječne 10-godišnje devojčice u Srbiji i dalje imaju dovoljno snage da ulove medveda, što je maltene jedna te ista stvar. Razlog broj 2. Politička moć. Politička moć dodeljena ženama je tipično rijetka stvar zbog polne diskriminacije. Međutim, Srbija nije kao ostale države i tokom svoje istorije imala je uticaj na žene, pa čak i danas sa premijerkom Anom Brnabić i kraljicom Karađorđević. SDS kao prethodno pomenute žene je također uticana u političkoj sferi sopstvenog serijala, što bez sumnje dokazuje da je politička moć dodeljena samo zbog srpske nacionalnosti. Razlog broj 3. Ubijanje nebeske raže. SDS je pod svojom komandom naredila ubijanje nebeske raže, što je očigledna metafora za obaranje F-117 Nighthawk aviona. Čak i izgleda isto. Razlog broj 4. Vojna moć. Srbija je najjača vojna sila od bivših jugoslovenskih država, dok su se druge države bivše juge oslonile na pušenje kurca NATO-u, Srbija je bila primorana da sama razvije svoju vojnu i firearm industriju bez ičije pomoći, što je na kraju omogućilo da se probije na američko tržište zastava i Ribbon Arms oružjem, a pored toga i na tržište proksi ratova najskorije za Azerbejdžan i Jermeniju. Tako i SF ima vojsku za pohvalu, kao i umeće za komandovanje. Posjeduje elitne trenirane ubice kojima može upravljati samo govorom tijela. A ko je još imao elitnu skupinu ljudi koji su bili istrenirani do vrhunca? Tako je, Mauser. Da li je to istina ili se samo šališ? I sada, finalni razlog, razlog broj 5, počinjela je genocid.